A možda da policija telo ubijenog Baje potraži u Beogradu na vodi ili na gradilištu Expo. Jer u krimi filmovima mafija telo obično baca u beton ili ispod šuta, a na te dve lokacije toga ima na pretek. Vučić je od Srbije napravio državu koja kao da je izašla iz filma Kum ili serije Sopranovi, dakle čist kriminal. Pa hajde već kada je sve dovedeno do apsurda da malo razmišljamo i u tom pravcu kako bi se ovaj slučaj sa ubistvom Baje, a saučesništvom načelnika policije Beograda Veselina Milića, kako bi se to u tim filmovima rešavalo. Kažu, policija traži lokacije oko autoputa i po Sremu. Pa sad u kriminalnim filmovima uglavnom se tela bacaju na mesta gde su velika gradilišta, zidaju beton i tako dalje, pokrivaju šutom i tako dalje i tako dalje. Gde u Beogradu i okolini ima najviše šuta i betona? Pa u Beogradu na vodi i u Expo. Pa možda bi policija trebala da uđe u Beograd na vodi i u Expo i da tamo potraži telo nestalog Baje. Verovatno ga ne bi našli, ali bi našli ogroman kriminal i milijardu ukradenih para, a to je podjednako veliki problem kao i sve drugo što nam se dešava.